Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, mari kita makan asam pedas. Asam pedas kepala ikan debu. Ini dia. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ini dia. Asam pedas dia pekat. Cuba kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Sedap. Memang terasa. Asam pedas ni memang tak berkawan dia. Asam pedas ni main solo. Memang sedap. Terima kasihlah yang tukang tangkap. Ini dia. Terasa. Pedas ni terasa. Asamnya dapat. Nyam 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 nyam. Memang sedap.